Director Jangka Health Service Dr. Amanwar ulah kerpa di kipat bawar kamta mi kitu ki bangat ak jengpang COVID-19 bakin ailat shua ya baro kinong trei katara ka koi kakhya bakin trei hapedeng ki babon ki jing e ladadan kinu ki jing wania ki de ban sange shua bat kin wania hadien habai kran bekla pathai khubor menta ka sngi ka khanyu trei unai lur a ja arpo Dr. War ulah ong bakipat ba ken hab ya imlang bar uniu khanyang jingpang bat unwan bed tang ba unwan suki bat unumwan kinsan. Sometimes we do not accept facts. But keladi kepor, keba ngin hab ya imlang bunuh virus, ngin hab ya imlang bunuh virus. Kiba pun kiba nang positif un hit ni yang ni, un kawang ni. Ya kata minat kenang ni, kai kemengka mengile bentar kata mengila benai kenang ba pendapat ungan sekijang, unungan tunggu umsa. It will not come in huge numbers, but it will come gradually. That is what we are fighting. And in this fight, we once again appeal to all concerned to cooperate. But ngaladan orang hikan usin, mentang ngidan po hatma, jengkeli than ini, kadang kanara kecing ya. Warnum pen do mensim ya ki baterai ini baterai bisa ini kecang Jepang nado kan district administration nado ki frontline workers, nado ki doktor, nado ki nurse, nado ki asha, ki anganwadi, ki shnong. Ha, mentah kadi ba ni syariah ba di tadi ya trailang persya ini punya. Pat kicing puanya kicing sawan hadian dah kelas-kelasan. Ni saya juga pada harta puan. Ndai kin juga ini ke minta ora teman ke jingber. Dai jangan yang saya sir teng nang ila declare kini ki bakta ni declare kini ki banang positif dan di bawah. Tengah apa feel ya barakat ini what so mang what so the no what so bang ni tenben but kibai ru kinang sakstong kindai ban tenben ya no tada kini positif dan negatif na ngile contact tracing na kawan yang jeruit kawan yang doktina kawan yang jeruit chelo ru ngindai ban pedang madang ngindai ban beni kita ndai ngindai ban ai tiga yang ban yarap nang yaki para macam bat yang para song di badan kasnang bat yaki majan snang ru kunjo larang ia trailer nginla ban pendo jadi unipnya ndai lada ngidan bentang dah jingo dong wania yaki gumangile ada kajang health department dan yang sarkar kanum pollution di sakawai lada fikir jibuar iki protokol kawara penbannya kecing buat kecing solusi tinggi tempat mengi appeal sabarok ba kandai su kapor tentang pet nginu wadang saya wadang hadir dalam long jai do ki barkhat te hakta kapor ni sai juba lekin pat juba ini hakut magani kapor mata kam ngaso ga pat dei kamati ke mangidang ile ni ong mo ilaong bo ni kang pang dei bakma ngiru nisam bakabun kadan bun ke jingkelang bagi protokol ni penkelabun sin tika dalapoi kapor ba barkhat ki long stable hakta kapor nginsa juba ki bawa jingkeli.